edi enimu yoforisio bosume de atoso aduonu miensa by election ba be koso wo mpasua no so yewura ya woda ne benkum so ya fe ne panifo beto aba na fe wonma pa de oba bedi no ade NPP amanyoko no edinimom na enkra beto ya proso ekirem se ewura no bia wo mo atwi wo mo ti wo by election be koso wo Kumawu mu no ba kwa ne din ade owura Edward Kofi Osei akomaka se betimi aka ese so dua se sabrede papa no wose wonu ankasa wa resigned dia kofa sa niam we yaba no ya ne yewura William Evans Inkum edita wan wano so na haseye wo ba ye fi hanom de ne political desk no wote so pa anya se meswanti wo wa homa no so ene no betwen komani ebisa ne sanse media frechre eba yewura mani atie 40 anka ye moadwo Mejo sopa amasewa. Yo, yanya nente se owura Edward Kofi Osei wa resign. Die na free so abete bayira homa mu a. Ene se gina ise ya beto dwen. Yo, sa pepe eye Edward lawyer Edward Kofi Osei eya de se family die. So tia tensia NPP amanu ko ewo Kumawu constituency omukosi. Na omayi nipa baako na nyame aduma 23rd May. Na omode by election no so akosese so no. Eyade se lawyer Edward Osei papa no enya ade se obekodie ni na ne se krata ema ne ho kwan se oye Ghana ni mapa ema eye the Constitution of the Republic of Ghana enso so ema ne ho kwan ema ni gina wo amanyuko NPP din mu na fe opre pani bia anase pani bia ko nya bia no e wo Ghana ha no enya ade se ne krata no ACP ezita ni na ne se papa okuta American passport no man who finds our money American wakuta passport ya for 30 years in fear ediasa in ukuta passport na papa se obono modin bia senka obere now say ana say on America for the kata wakata say there wa switch allegiance to Ghana onye American ni bio nanka no etimi ama ne kwan ama no etimi agina MPP amonyuko no eye Kumawu abatuo no susu ebi enso so eyade se empanifo ewo MPP mu se enwi penti na aboa asewa egene bagura na wayi nani ato nchen itan se nche bia NDC enya amsa ama ekwa ne hunu ni obi MPP na emukura no some time ago eye Boko Central eyade se papa ba ko no so etimi wini se 2012 wini seat ndema MPP no taka simbia ema okupie wo ifiase ene ohwe parliament abonita hang parliament NDC 137 MPP 137 and independent candidate back so account if nya dey so metina ho na dankwa mabi no asem anso akoto omo etina papa ne chese eyade ana e consent ke pa and the leadership of the MPP na no so chese ko hwe mu ye pa de anka bi anka by May 5 there aka sa papers ni na be readiness so leaders mu bi MPP mu se dey enya de se ombeti mede sa akonya wete atochacha edikebeya anka ono angasa into ne hofo na papa ye be kai 2020 primaries no eya de se one honorable baso I say wenye be biko ekosi akan together with Dr. Frank Bano omo na fe ahomkalin se ano first or deputy minister for trade and industry na abatu ono primaries ni be wie no honorable baso a wenye be biko ni di kan na lawyer Edward Kofi Osei etoso enyienu eti prepare de na nipa dodo na hu ne se baby akoduri de eye lawyer afe etan se odi eye second e wo primaries no 2020 no ka fidie na ka obetimi afa na so nkata sem no entity exita ama no entity se de lawyer e de dwumadie no nyina aba na wieye asem o kan nyina ne se eye 87.9 asambe omo abamubu omo sun eye omo ya no omo nyanto bo ati san se odaso eye Kumawu ni odaso eye MPP ni maba eba obekoso atwa dwumadie bia osudi edema MPP ema MPP edin kunim ewu Kumawu abatoɔ no 23rd May next month no dwumadie bia osudi bia no so be din pepepe edi ama Kumawu edina se ensem a efi Kumawu abatoɔ ana constituency eba ye no lawyer Edward Kofi Osei odi dwumadie no esi haya etini ebetumi akasi so dua sa brede e wono na frame na kuku da mansia na wo mo din ani wo mo posters ni ade na mo intention de wo mo na awrade ya dom akwasi da ye hwe kwan sempanifo to wo mo so aba pepe lawyer Edward say any Dr. Frank Bano omnyina enka hu bio ye bado wase ama mo ani amanebo
William Evans in Kuma FM ye news editor semfo pani no wano kro na so na political desk if you say wo hwe esoda no edemaye it is said me sha se mede eto mu ani mu no NPP amanyoko no primaries na rade yadom a kwasi ada wono makoto pa anya se mesu akoma kase we will be there ye gina ho papa no nti ya mo mafidie ne na ho de beto fom bia pane kra to fom a ye be ma mo anya mo honti ase na ai me so se me gina mu bi political desk no so me ka ho o so ka ho bi ai